umurundi nave hariya ubwo natahava tumubeshe ubwo ntigiye barejwe ry'abanyarwanda rivuga leta barundi kuba ngaha bitunaniye kuhafata bitunaniye kuhaba reka uvira kubera kitafashwe ntimwabibonye mwaba ndagusuhuje kwifurije igitondo ciza wowe bukeye ndetse nawe bugorobye kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeze abana n'aba muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuyemo tugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda ukuye mu bifabugani byabo, turamukije abantu bari ruguru mu bibanza bya basekuruza mu matongo ya base, aho muherereye hose Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi n'abanyamerika, abantu bagira umutima wa kimuntu, umutima w'urukundo, Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije umuryango wa M23 AFC twirwaneho intare za Sarambwe, aho muherereye hose Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze bishimire. Akazi kanyu keza, umusaruro wanyu mwiza, ibyiza mudutegurira, ibyiza mudukorera byose turabibona kandi dukomeje kubishima. Namwe ubwanyu dukomeje kubashima, muri abantu bagaciro cyane ku bwoko ndetse no ku gihugu. Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Amakuru yacu y'uyu munsi turaza kwibanda ibuvira ndetse n'i Burundi, naho turahakondora gatoya. Mu bigaragara umugabo yita umukozi w'Imana ngo ni Mbayahaga, biravugwa ko akimara kumenya amakuru y'uko Uvira yafashwe ngo yagiye muri koma kubera kwikanga ndetse no kubera ibyo yari amaze iminsi atangaza avuga ko Kongo kuyifata barayifasha ariko Uvira yarabananiye ngo kubera ko harimo ingabo cyangwa se igisirikare cy'u Burundi, ngo kubera ko n'abantu ngo bakomeye ngo banatinyitse ngo batonapfa kuvogerwa. Akimara kumenya ko rero Uvira yabaye tombe, arasa n'uwacitse intege, arasa n'uwihebje, binavuga ko ngo yagiye muri koma, ubu ngubu ari mu bitaro kubera icyo kintu cyamuguyeho atatekerezaga. Murabizi ko yagiye gukora ibiganiro byinshi yitaka avuga, kandi kiba kibabaje nuko bano bagabo bakora amanyanga, bakora n'ubugizi bwa nabi biyambitse umwambaro ngo ni abakristu, ngo ni abakozi b'Imana, ariko Uvira yabaye tombe. Twishimiye twebwe barwanashaka cyangwa se intare za Sarambwe, nubwo utugara cyangwa se n'abanzi b'igihugu n'abanzi b'ubwoko batishimira ko twebwe n'amashimwe menshi tugomba kuvuga kandi tugomba kwiratana, kubera ko Imana yakoze ibikomeye. Imana yaciye inzira, Imana yabohoye ya migozi yari imaze igihe iboshe, Imana yaciye yansobeko y'ubunyabutatu y'ubugizi bwa nabi abarundi, dore ko n'impamvu zabo zo kuja muri Kongo ntaco barwaniraga, si igihugu cabo, si wabo, bwa bugizi bwa nabi bwabicanye ndetse n'abagome ndetse n'abahemu. I Burundi ntibiboroheye, batangiye kwitana ba mwana leta cyangwa se inteko ishinga amategeko ya Neva yatangiye gusubiranamo bitana ba mwana kubera ko batangiye kubona ko amazi atari yayandi, ibintu byahindutse. Dore nuko batangira kuvuga ngo ntibakibishinja M23 cyangwa se M23, batangiye kubyereka bose ku Rwanda. Ngira ngo mwabonye itangazo n'u Rwanda rwasohoye, Nduhungirehe Olivier yavuze yabasubiza kubera ko izo bavuga byose no kubesha. Abarundi barashinjwa kuja kubuza umutekano muke mu gihugu ca Kongo ndetse n'ubusahuzi n'ubwicanyi bwa hato na hato bukorerwa abanyamurenge cyangwa se abavuga ururimi rw'ikinyarwanda baherereye muri Kongo, kubera ko gakondo yabo cyangwa se igihugu cabo ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya ni amakuru ahari i Burundi, ntibyoroshe, ntibimeze neza, ariko andi makuru kandi atari meza nuko Magloire Paruku, umujyanama wa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa wa M23, yarasiwe igoma n'abantu bataramenyekana, yahise yitaba Imana. Yari umwanditsi w'ibitabo, umunyamakuru, umuhanzi. Turanabibutsa ko yashinze radio yitwa Kivu 1. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'incamugongo. Reka tumubwire ngo Imana ikomeze muhe iruhuko ridashira, kubera ko yakoze ibintu byiza kandi abikora mu gihe ciwe akiriho. Imana ikomeze muhe iruhuko ridashira, aheza ni mu ijuru. Intwari ntipfa irasinzira.
uyu mugabo yakoze ibikorwa byinshi cyane kandi yari umugabo w'ubwoko, yari umugabo w'ibikorwa, kuba yari umunyamakuru, akaba n'umuhanzi, akaba n'umwanditsi w'ibitabo, akaba anafite n'iyi radiyo Kivuane. Ibikorwa asize byonyine bizivugira, dore ko n'imivugo yagaza ayandika, ariko no gusohora n'indirimbo vuba mu minsi ishize, ariko ubu ngubu ntakiri mu mubiri cyangwa se mu mwuka w'abantu. Gusa M23 yavuze ko ikora ibishoboka byose igashakisha ndetse ikanakora na investigation ikamenya ababa bari inyuma y'iki gitero cyahitanye mugenzi wabo cyangwa se cyahitanye umwe muri bo. Turababaye cyane kandi turavuze ngo ubwoko mukomeze mwihangane, ndetse na chama yetu namwe mukomeze mwihangane, kubera ko umuntu agira igihe ciwe kandi urupfu ntiruzomenyerwa. Mukomere cyane, tuzamusanga. Andi makuru ahari nuko abanyakagara bose batangiye gusubiranamo, banacikamo ibice, kubera ko ibyo bari biteze si byo babonye, ibyo bari ko bibwira ko bazabona cyangwa se bazageraho siko byagenze. Bamwe batangiye guhungabana, abandi batangiye kwinjira ibitaro kubera ikintu gisa n'ihungabana cyabaguyeho. Ibyo batekerezaga si byo babona, ariko Imana ni umukozi w'umuhanga. Wa muririmbyi yaririmbye aravuga ngo kazi ya Mungu haina makosa. Nibyo koko, akazi k'Imana nta makosa abamo, cyangwa se ibyo Imana ikora ntabwo ari impanuka, n'ibintu biba byarapanzwe, kandi ku Mana aba ari umugambi wayo, ku mwana w'umuntu aba ari impanuka. Abanyakagara rero, akanyu kashobotse, nimushaka mwihane, nimushaka muve mu byo murimo, kubera ko igihugu cy'isezerano cyafashwe. Mwebwe muzocumvira mu migani cyangwa muzoza mukibona kuri televiziyo gusa, ariko kwikandagiramo ntibizobashobokera, kubera ko ubwanyu mwatangiye gusubiranamo, mwatangiye. Harabona agiye mbona kuriya mugabo ngo Nikingungwa, iwe ndagira ngo baramupimye basanga mu mutwe harimo akabazo. Iwe ni nkaho ataramenya amakuru y'uko Uvira yabaye tombe. Agenda buri gihe yigamba, agenda avuga ibidafite epfo na ruguru, ukabona ko nyine mu mutwe hashobora kuba harimo akaboroka kadafunze neza cyangwa se kacomotse, ntawe ubimenya. Iwe n'uyu mugabo w'umurundi bari bamaze iminsi bakomeza bagenda bavuga Burundi burakomeye, Burundi bufite igisirikare, Burundi yego nta kibazo ni mu bugire. Ariko turagira ngo tubamenyeshe ko iyo intare yaryamye ukayikora mu jisho uba witeje ibibazo. Tukwiye gukangura intare isinziriye. Intare za Sarambwe rero muri abantu b'agaciro cyane, kandi dukomeje kubashimira kubyo mukomeje kutwereka. Ngira ngo mwagiye munabona amavideo y'abaturage bari Buvira bagenda babishimira babaha ikaze. Mwagiye mubona n'utuvideo babasasira impande bagatambuka, babasasira utuntu tumeze nk'udushuka bagakandagiraho kubera ibyishimo. Simbona ko umugizi wa nabi cyangwa se umugome mwamwishimira cyangwa se mwamusasira impande. Biriya bintu byo gusasirwa impande bimenyerewe ku bantu batsinze urugamba, cyangwa se ku bami, ku bantu bafite intsinzi, ku bantu bafite ikamba, ku bantu bafite ico batahanye gikomeye. Nibyo rero leta y'u Burundi iri kugenda idutukisha yuko ari abantu bitwaje imbunda, bo bagizi ba nabi, kandi nyamara mu by'ukuri sibo. Dore ko igende n'abita Abanyarwanda, ariko n'abakongomani babuzwa uburenganzira, bahagurutse kurwanira uburenganzira bwabo. Si ukuvuga ngo bagiye kwivanga mu bitabareba, ni iwabo. Bafite uburenganzira bwo kurwana, bafite uburenganzira bwo kubaho nk'abandi, bafite uburenganzira bwo kubona serivisi kimwe n'abandi, bafite uburenganzira bwo kubona imyanya muri leta kimwe n'abandi. Ariko kubera imyumvire mibi ya leta ya Kongo cyangwa se ubuyobozi bwa Gisegeti, ibo butwita Abanyarwanda, ntibwemera ko dutura hariya mu gihugu cya Kongo, kandi mu by'ukuri nicyo gihugu cyacu, nta kindi gihugu tuzi. Yego ushobora kuba uri mu buhunzi, ufite ubwenegihugu bw'aho utuye, ariko aho ngaho si iwanyu, aho ngaho ni ahantu gusa bagucumbikiye, ejo n'ejo bundi uzataha. Abanyezirayeli bamaze imyaka irenga 2000 twabyita mu butayu, kubera ko bari w'abandi, ariko bagenda biyegeranya uko bwije n'uko bukeye. Nabo bafata Israel. Ubu nyine murabizi ko Israel ari igihugu cy'igihangange muri Afurika ndetse no ku isi, ku gisirikare ndetse no mu mitungo ndetse n'imiyoborere myiza. Ni igihugu kimeze neza cyane, kandi cyaramaze imyaka irenga 1000, nimba ari 2000, nimba ari 200, simba nibuka aho ngaho neza, murambabarira.
ariko bameze neza kubera ko baharaniye kwishira ukizana. Rero kwishira kwizana kwawe ntawe uzabikurwanirira, ntawe uzabiguharanirira, ni wowe ubwawe. Niko n'umuvugizi umwe yavuze, M23 yaravuze ngo ibingibi uhaye wamburwa niwe ugomba kubirwanirira, niwe ugomba kubyisubiza, nta wundi uzabigukorera, ni wowe. Reka tubabwire ngo mwakoze kubana natwe, amahoro umutima n'amafaranga mikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye. Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze bishimire. Uvira Tombe, Imana yarabikoze, ihabwa icubahiro cyane. Turayishimiye kandi turishimye kubera ko nta mashimwe mu mitima. Tuzoguma tukaguma tukiratana kubera ko byari bigoye, ariko Imana yarabikoze. Rero mwakoze kubana natwe, turabakunda cyane, ndetse namwe mukomeze gukora subscribe, mukomeze mudukandireho kugira ngo muzoze mubona ibiganiro byacu uko buje niko bukeye. Ciao ciao, bye bye.